emuva ngiqala nje la mangingaphosisi senginayo iminyakanyana ngikhona ngisebenza futhi ngiqashwa emcimbini engicabanga ukuthi kuzomela nafo Mvelase inkulumo yethu siyenze be clean ngokuthi nabo abafowethu abangena laba abaculi ngiyabeza abafowethu abakhuluma ngo 3000 2000 kodwa ebese umuntu akuchaze phela ukuthi ngayicelela mina ukuyoperform yabo ngoba wena mfowethu mina ngiyakwazi ukucelela ukuyoperforma so ngiyabona umhlelo womcimbi bangabe seyenzile ipost ebese mina ngoSgwebo ngiyamfonela ngithi na ngicela uzoperform njengoba ngisuke ngiyicelele nje lo muntu usuke nelunga lokungiya noma ngabe yiphi imali ngoba seyabaculi asabi thina ukuthi sifuna ukuzoyiveza ebese singanitsheli nina mfokamvelasi ukuthi cha lapha ngiyicelele lapha ungibone sengenzela isingle post sengabe ngibhika ngoba leke ngiyicela ivamise nokuphika futhi sengabe ngibhikela abantu manje ukuthi ngiyoperforma lapha ngifuna ukubona inkunzi yabo uthi ngaso sikhathi ubhikela umuntu oqashiwe wena uyiqashile yabo so ke mangabe ungasakhokhele ngendlela ebese futhi kuphinde kuba nenkinga ke manje yomsindo wakho manje uyabo mina mfowethu abahleli bemcimbi ngibavula ngicela ukutshela iqiniso mina mfowethu kwimpucuzo angakhokhela nempucuzeko nje elene sisuka kuyona angakhokhela uyabo kodwa ngizokutshela into eyi-1 mfokamvelasi ukuthi before silapha kwimpucuzeko sinikezwa amaphepha lapha sawasayina yabo asho ukuthi imali sizoyithola emva komcimbi umuntu mayethi imali uzoyithola emva komcimbi mfokamvelasi engakunika ngidate uyisayinelani lonto mayizokuxaka mina ngisho ngafaka umhle ngemali la ngamtshela ngiyisayine lonto mina ngiyisayine namanje yabo ngoba into engenayo idate yemali umuntu mayezothola imali emva komcimbi linda phela musukumlwisa ngoba nangonyaka ozayo kuzobe kusesemva komcimbi uyabo so ke angayitholi ke mina imali yami empucuzeko ngaleyo ndlela uyabo nanokuthi ngiyaunderstand ukuthi imali kwathiwa soyithola emva komcimbi uyabo ngisuke futhi ngizilana mfowethu abaculi futhi bahlukumezekile yabona abaculi mina abangifonele namhlanje kuseni no MC bakhona labo MC laba abaphatha inhlelo yebo yabona mfowethu mangabe ukuthi angiyeni urecorda nayo angiyenzi leyo nto kodwa mungalalela izinkulumo zabaculi nabafowethu abaphatha inhlelo mfowethu ungagcina ubona na ukuthi akekho umuntu ohlela umcimbi oright kodwa ngokuthi bakhuliswe ngobuxoki namanga abafuni lonto ukuzoyiveza la yabo ake ngutshele kanje futhi kunomcimbi kaNdoni noSaliwa mfowethu ngicabanga ukuthi laba abantu right phela vele ukungaboni ngasolinye imali yabantu kukhona yabo kodwa laba abantu ngendlela abayisukumela ngakhona into yakhona ngisho wathi 1000 kodwa baqiniseke ukuthi uyalithola yabo mabethena emva komcimbi sihlusho thina ngeyincingo ukuthi bafothu gcwalisani phela ama-form lawa manje kwa-art and culture engathi aqhamukaphi gcwalisani phela ama-form nginenzela izinto uyazi ukuthi mina ngomcimbi ophele leyo ndoni ukuthi imali mina engayikhokhela ngayifakela uSaliwe emalini yakhe beyizwa loo nto okay abahleli bemcimbi mfowethu ngiyaxolisa ukwelula abahleli bemcimbi banayo futhi imali banayo imali abahleli bemcimbi awukwazi futhi ukuhlela umcimbi wena ungenawo ngisho 200,000 ebank wokukhohlisa labaculi ke mfowethu ubabona ngathi bangcono mina mfowethu nginabaculi mina engibaziyo abangasuka imali yabo ingangenile abazoperforma kumaskandi kodwa bayamanye amagender yabo kodwa banikezwe imali before thina beze emcimbini wethu kodwa babaluleke ngani ngithi mina ngeke ngamention igama lakho negama likaMhlaka 1 nabanye abafowethu uma ngimenshina igama lakho angenzi yona idabi mina ukuthi lapha kuzodlala Sundowns neChiefs noma iPirates neChiefs
ngikhuluma ngabantu mina engibabonayo ukuthi laba bantu umqondo wabo ujulile ngathi and mabe ngahlangana laba bantu bekhulume ngathi sonke ikhona into esingayizuza uyabo ikhona into esingayizuza kulento yena kunjani yomculo kaMaskandi futhi ningakwazi ukuthi nisilwele uyayibona lonto yeah so nje mfowethu uyabona ngonyuluka ela ekhulunywa la empombelasi ayiphelele lento ekhulunywa la ngoba umculi njengamanje engathi unegama ovela ukhazi abaculi baphuza ukhaza ngamadola abaculi ade befonela ukhazi ekseni wangitshela ade ngifonela usibani bacashile kodwa manje abakhulumi yini fanele kuzondi ukhazi uyabo so nje mfowethu bengingacela nomfo Mvelase mayikhona indlela uNkulunkulu anganipha yona noma ngabe wena noma umhlawa noma bemhlaba ubanike omunye umhlelo omcimbi ke besibize bafowethu ke bezohlala nathi phansi nikhona nani sikhulume nabo straight abahleli bemcimbi ukuthi wena wenza mina ngiyobatshela ke mfowethu ukuthi angifuni ukukhuluma la ngoba la ngiyazi mina vele khona bangibheka ukuthi vele lona vele uzophahlela ukuzothini uzothini uyabo kodwa abahleli bemcimbi mfowethu khona izingane abaganga ngazo zikhona futhi izingane eziganga ngabo ezisuke ziyicelele yabo nje mina ade nginomcimbi osibasa amadoda mfowethu uyabo lo yamcimbi ngangihlele ngenhloso ethize namanje imali yakho ngayithola kodwa abacula abangihlupha kakhulu ilabo ababeyicelela ukuzodlala laba engangibabize mina bathule yabo laba engangibabize mina bathule laba ababeyicelele ibona abahluphayo uyayizwa lonto okay ke mfowethu bese ngibuya ngiza la mfowethu ngifuna ukuyiqonda ngqondo enkulumo njengamanje kunento ebukeka ingxabano phakathi kaMcineka no Geh ake ngithi nje phakathi kaXolani Mcineka no Geh kaNgcobo yabo angifuni bekhona ngizombiza ngesibongo omunye ngimbize ngegama uyayizwa lonto vele ke mina baba dala kimi yabo mhlawumbe siyalingana futhi uyabona mfowethu kunento eyenzakalayo kulabo bhuti okubhlungu ngaba amaphumulo bobabili kunengxabano abanayo esingayazi thina ukuthi iqhamukapi kodwa siyabaculi siyayi-attenda futhi singene stage kuyo uyayizwa lona mina njengami nje futhi afuna uqamba manga mina njengami nje vele ngibukeka ngisesayidini likaMcineka uyabo ngibukeka ngisesayidini likaMcineka uyazi why mfaka Mvelase ngibukeka ngikulelo side uMcineka vele njengamanje ngina 12 years ngiphila naye uyabo so uMcineka mayithi Sgwebo ngifuna ukwenza ukuthi ungakhona ukuthi sisizane la sipromote lento ngiyaya futhi ngiyipromote ngokuyikhandla uyabo angikwazi mina mfowethu nguSgwebo ukuthi ena ufike kuvela iposta impucuzeko ngipromote iposta impucuzeko ithi impucuzeko ingakadluli kufika iposta yombuso amaciko ngijampe futhi ngizoposta iposta yombuso amaciko yabo yikho mina ubone ipost yombuso amaciko ungayiposti ngoba bengisaposta into yempucuzeko lele efike eqala uyayibona lonto uyabo angikwazi ukuposta lezi zinto zombili futhi ubuqobo bayikhona lokho engibenzayo uyayizwa lonto ngibuye ngize kuGeh uyabo into yami ke noGeh mfowethu isitori esihlekisa kakhulu esihlekisa kakhulu ngisuka kude mina noGeh bhuti ngake ngasho emsakazweni ngiqala mina ukuphatha imali ye20,000 ngayinika uGeh enkandla yes ngiqala mina ukuthenga imoto isprinter engasithenga esasiblue ngasithenga ngemali engayinika uGeh ngiseGoli safi isprinter ngasidayisa ngathatha imali ngathenga inkomo ngayo lobola ngamfonela uGeh uthi sengivele ngayo lobola ngale mali yale moto mloba le moto iyimani ngala ngikwazi futhi ukuyidrive uyayizwa lonto ngamtshela uGeh lonto le so njengamanje ngivele ngekhanda empini yalabo abantu bobabili ngoba mina bhuti ngineqiniso kakhulu othi mulibukela ukuthi ulibonela ubuxoki mina futhi uma kuthiwa mina Mvelase angize kuwe ngizolwa nawe ngingaxabene nawe ngangiyenze lo nonsense mina ngifuna uxabane nami ngathi okay nangu sibani uxabene nami bese ngilwa lonto yabo uGeh akazathi angilwe noMcineka uMcineka akazathi angilwe noGeh kodwa mina ngishuza iside lokuthi okay 90 efike eqala ngiphusha yona yabo abanje mina futhi ungayiboni emcimbini ombuso amaciko kwangiphatha kabi kodwa ngase ngithi hayi vele kushuthi vele sengikulempi vele angikwamukeleke ukuthi ngikulempi yabo
and emcimbini yakhe akazo engangikhokheli mina.